Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Tariq lan saking Tariq al-Muharibi kang bangsa Muharibi bi dhammil mim Muharibi. Nama lengkap Tariq bin Abdullah al-Muharibi bi dhammil mim. Wa an Tariq al-Muharibi lan saking Sayyidina Tariq al-Muharibi qala dawu sapa si Sayyidina Tariq al-Muharibi qadimna teko sapa kita al-Madinata ing kota Madinah fa idzan mongko tumataan Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam iku gaimun wong kang ngadeg alal mimbari ing atase ndukure mimbar yakhtubu hale khitabah mituturi bagus sapa Kanjeng Nabi apidato Rasulullah akhutbah Rasulullah annasa ing para manungsa wa yaqulu lan dawu sapa Rasulullah yadul mu'tid al-ulya yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ul ummuka wa abaka ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnak. Yadul mu'ti utawi tangani wong kang aweh iku al-uliya tangan kang luhur tangan yang mulia wabda lan ngawitono sapa sira biman kelawan wong wabda lan ngawitono sapa sira biman kelawan wong ta'ulu kang ngingoni sapa sira ta'ulu kang ngingoni sapa sira ummuka dhisikno sira ing ibu sira wa abaka lan bapak sira wa ukhtaka lan dulur wadon sira wa akhaka lan dulur lanang sira summa adnaka mongko nuli kari-kari wong kang marki ing sira fa adnaka mongko nuli wong kang aweh napa niku marki ing sira. Orang yang selebih semak boleh, yang lebih dekat. Summa adanaka mongko nuli kali wong kang marek-mareki ing sira, fa adanaka mongko nuli wong kang luwih marek-mareki ing sira. Rawahu nyeritaken hadis sapa Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban wa Daruqutni lan Imam Daruqutni. Dari Sayyidina Tariq al-Muharibi yakni Tariq bin Abdullah al-Muharibi. Beliau menceritakan bahwa engkau datang dari kota Madinah pas ketepaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mancing beri atas mimbar yakhtub berkhutbah Kanjeng Nabi. Jadi khutbah Kanjeng Nabi tak ada hari Jumat. Setiap pada sesuatu sepenting para sahabat sering bolong ongke Kanjeng Nabi ke mimbar ni kan. Benar hari Jumat tu ongke ke mimbar. Nasihat ya atas mimbar karena dalam Kanjeng Nabi semak bareng mimbar. Maka saya kocak makana baina mimbari makana baina di antara napanya mana baiti wa mimbari di antara tangbung koban mimbar ni kah
raudhatun min riyadil jannah. Di antara natang bungkowi tang mimbar dabun Kanjeng Nabi aneka tamanan-tamanan swarga. Pada saat ada ulama raudhatun min riyadil jannah adalah nekai kocak tamanan swarga yakni ganjarna. Pada saat ada enten tanah seneng antara mimbar bantul Kanjeng Nabi ini ke kuak yang kak bi Gusti Allah ke swarga. Mereka kocak raudhatun min riyadil jannah. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi ada bu ning atas mimbar nikah. Yadul mu'ti al-ulya. Tanang se selalu beri, tanang se ahli sodako se melenjai. Al-ulya nikah tanang selebih mulja. Tanang si aberi nak lebih mulja tenempeng tanang senerema. Al yadul ulia khairun min yadis sufla minal yadis sufla ni dalam riwayat lain hadis lain. Al yadul ulia tanang si aberi khairun lebih bagus minal yadi tenempeng tanang as-sufla si bebe. Orang beri kan mesti dari atas. Orang beri dari atas senerema mesti badaneng bebe. Maka orang si ahli beri baik nikah, sodako, infak, nafakoh, maka orang si selalu beri tanang aneka tanang selebih mulja, lebih teki derajat tenempeng tanang si bebe yakni tanang si selalu nerema. Yadul mu'ti al-ulia. Tanang si abri aneka lebih mulja tenempeng tanang nerema. Al yadul ulia khairun minal yadis sufla. Maksud daripada yadul mu'ti atau yadul ulia ya al mu'tiyah al munfiqah, tanang si selalu beri, tanang si selalu beri, tanang si selalu berinfak. Wal yadus sufla sekocak tanang si bebe, tanang si nerema. Yang kibaneka as-sailah, orang yang selalu tak minta. Cuba ring minta anda orang nikah. Orang lakuna tak minta ni tak oleh ngemis, kecuali pun pacet kepepet mun tak minta tak ngakan. Mungkin jadi profesi tak minta. Jadi lako. Mun tak minta tak nyaman. Mun minta ke Gusti Allah. Oh, Gusti Allah tahu dus saya tak beri. Mon lampan orang, kenge pentai benar, berdebu sana. Keng mon Gusti Allah saya bentah. Justru Gusti Allah ni kamu tak bentah, Gusti Allah ni ketempuruan anda orang minta tapi anda engkau tak minta. Karena minta ke Gusti Allah perintah, ud'uni astajib lakum. Mun beda orang soki, orang tandik mentah, tak kira mulai dengan tangan kosong, tangan hampa. Beri cawacaan. Cawacaan sekone. Dari apa boleh mun Gusti Allah se maha soki, se maha loman, se maha beles. Nah. Nomor 2. Wabda biman ta'ul. Esoro ngabitin mun sampian berinfak atau bemelanjain ibadah kabitin biman deka orang taul sewajib ngone. Sera orang sewajib ngone. Kak dinto beda tartib. Tartib. Ibda biman taul tartib. Seraan pertama ummuka, ibu. Nomor 2 wa abakah, bapak. Jadi ibu mau tak mampu, anak saya wajib. Wa abakah, ben bapak. Nomor 3 wa ukhtaka, tretan bini. Wa akhoka, tretan laki. Cek sampai kelero tartib nikah. Summa adnaka fa adnak. Kemudian orang selebih semak. Ibu ni ke peringkat pertama. Se wajib ngonin, wajib nafakoen kang kui anak sesoki, anak se mampu. Sedangkan ibu keberadaan tak mampu. Wajib hukum. Ibu.
Bedobeng pas-pasan Ustaz. Ibu tak andi, bapak tak andi. Terus kemas lebih utama ki, tetap ibu. Ibu kada aki. Jangan sampai ngada aki orang lain. Dong kadang dok kancah praten, dok kancah beles. Oh, dididik neraktir. Kok semua aja apa can kok sengebosen nah. Kadang-kadang gereng tuana perhitungan. Kadang-kadang gereng tuana perhitungan. Ibadah biman taul. Zaman aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda kanak ngodah alapor ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bapak kula ni kengecok pese gula. Bapak ni kan ngecokan ke pese anak ni ka. Ngecok, benar obeng kula ni korang, benar obeng kula ni ka korang. Maka anak saya laporan ke Kanjeng Nabi gila karena ringtone baca tak mampu, bapak tak mampu, mun tak kelebihan cara ngani kata ada lah, sedangkan anak tak ngereken ke bapak gila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak anak ngode nikah, antah wa maluka li abika, anta kakek wa maluka bentunya nak kakek li abika andi bapan kakek. Artinya dari hadis nikah orang tua kening ngalak din anak dengan ngalak secukupnya. Anta wa maluka li abika, kakek bentunya nak kakek din bapan kakek kapi. Nek kedebun Gusti Kanjeng Nabi. Ibadah biman taul soro kabitin kelaban orang sewajib. Nah, dari hadis nikah beda beberapa kesimpulan hukum. Pertama yang kita nikah, hadis nikah nuduaki tanang si aberi lebih muljah tinimbang tanang seneremah. Tanang se nyompeng aneka lebih muljah tinimbang tanang se sompeng. Tanang se berinfak melenjai aneka lebih muljah tanang kelak tinimbang tanang se tamentah. Pertama. Nomor dua, dari hadis ini kecukan bisa epon tut faedah wabda biman taul. Lafat wabda biman ta'ul nikah adalah dalil wujubul infak alal garib. Wajib melencain dekah orang-orang sesama. Seraan ummuka wa abaka wa ukhtuka wa akhoka. Empat nikah adalah garib, orang sesama. Wajib hukumah. Nikah dalil bahwa wujubul infak alal garib. Anak pama ibu me pakada ikanto bidzikril qabla al ab ila akhir ma dzukir. Neka nutuaki bahwa tartib ala annal ahaqqu minal ab minal birri. Tartib seneka bi Gusti Kanjeng Nabi ibu kada terus bapak teretan bini teretan laki. Berarti ibu ni ke ahakku lebih berhak minal abi tinimbang bapak mil bil birri untuk berbuat bagus otabah ngaoleh kebelasan dari anak kelak perbuatan bagus daripada anak. Aneka adalah pendapat para ulama. Karena bapak ini kan norok bunte, ibu kada. Aneka dalil wajib napa infak atas tandretan. Wa fi qoulihi wa ukhtuka wa akhaka thumma adnaka fa adnak. Nikah juga bisa si nomor telo dari hadis nikah juga nepon tut faedah bahwa lafat wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnak aneka adalah dalil ala wujubil infak lil gharibil mu'sir
aneka wajib melencein ngengonen tretan setandi mu'sir setandi sambian soki tretan sambian tandi maka untuk menjaga kehormatan takok ngeco takok minta ke orang lain anggo belencei karena situng hadis ini kah wa ukhtaka wa akhoka thumadenaka ini adalah juga pertanda atau berdalil ala wujubil infak lil garibil mu'sir. Jadi wajib hukuman nikah aja dengan cuma tak tahu kendima pelangkirna orang se wajib belanjain dari embu, dari bapak, dari tretan bine, dari tretan laki. Kan ka batas-batas ekoca orang se wajib ngoni. Wa qala Syafi'i wa 'inda Syafi'i anna nafaqata tajibu li faqirin ghairi muktasibin zamanan aw saghiran aw majnunan li'ajzihi an kifayati nafsih. Imam Syafi'i ada batas-batas orang se wajib ngonen yakni orang se fakir kendima fakir orang se tak bisa laku baik aben kele tak bisa laku sebab keadaan atau beda kemampuan beda tenaga akal tade gila laku apa mendeng gila saya rasa ngalah saya nyoro orang gila suruh masang salon orang gila suruh masang kuadi orang gila ya pasang ning cetak kekembang orang gila suruh masang salon gua joget itu cila patah jadi setretan fakir setandi gila dabun Imam Syafi'i aneka ghairu muktasib orang se tak bisa alakoh baik karena aben gila keneng penyakit lumpuh masalan cacat ning beten sing tak bisa alakoh tak bisa gerak au saghiran atau karena kene tak bisa menghasilkan apa-apa karena kene bapak entade embu entade bede tretan kene tretan terus tretan situ neraja lah caca neraja iyu neraja sesogir kela wajib ya ngone au majnunan atau karena gila andi tretan gila jalan cocol dengan isar boleh sampai nah cok tangi cok di orang gila lah ini kewajiban tretan nih kah wajib ya ngone nih kah anapa sebab karena kene orang saya tak mampu ben orang gila ane tak mungkin nyokopin deke kebutuh na aben fa in lam yakun fihi ihda hadhi sifat mun saumpamana telo sifat ni ketika andi bitretana sambian aben mampu alako king sengkah ota beraja benih kana kene au majnunan ota tak gila beres akala ada tanda-tanda aben cacat kene atau begila fa illam yakun fihi ihda hadhihi sifat ada salah situng di antara telok nikah hadhi sifati salat telo sifat se ki buru nikah faqwalun maka banyak pan berempan gaul pertama yang ki nikah al man'u lil gudrah alal kasab fa innahu nazilun manzilatal mal mon orang andi kemampuan king tak gelem alako tak andi king andi kemampuan untuk alako cek semoga usaha bisa maka orang sandi kemampuan tenaga untuk alako king aben tak gelem alako maka tak wajib ya ngene karena orang sandi kemampuan ini adalah nazilatun manzilatul mal ini berarti andi bende king benden gele king karena sengkah banyak pendapat wa ahsanuha sepaling bagus wathani al ahsan ahsanuha tajibu sepaling bagus yang kita nikah tetap wajib nafkah walaupun aben andi tenaga walaupun tak gila keng sengkaan ngakan kontretan itu
Nyaman ngakan kontretan tok. Abenda assalamualaikum. Tok assalamualaikum sarapan. Ya apa yu? Silakan ngakan. Aben assalamualaikum ngalai kejajan. Cecel si ala ko detok kakela. Bola mentek si rambi panaya bi tretan bola. Ahsanuha wajib untuk lebih bagus mun secara pertama ane kata wajib keng ahsanuha sepaling bagus ingki boneka tetap yengonen jala raja abon lemapan betene landik tenaga mata gelem lakoh tedung ngetok ala kongkir bental ya jual panglapan kimun pendapat si pertama ini kata wajib, pendapat kedua ahsan selebih bagus ingki beneka wajib hukum. Pendapat Imam Hanafi yalzamu liqaribin mahramin faqirin ajizin anil kasab. Wajib dabur Imam Hanafi kang kuwi tretan se mahram mun bene mahram enten tunggal bapak tunggal lembu tretan se mahram pokon paman bebe tretan semak se mahram fakirin ajizin se fakir se aben gele tak mampu anil kasab diri lakoh makanya kejukan kewajiban tretan se mampu gele pada tak mampu dosa raja kulang ki banyak tanggungan ki mulai beri kemampuan bi Gusti Allah keng aben keng kadang menika mun tak pada bibi nena tak kira Pak mun benereng bine se solihah se nyarengin orang laki ngane ke tak dadi wile jok cacat to le jok tretane to kadang wile jok embuk to seguli nembuk ne alqoma nika asal perhatian ke ibu king akhir alqoma nika abine tak tepak tak mendukung dek laki gelek untuk berbuat bekti ke ibu maka orang bini tugas sah mendukung dek orang laki abekti ke embun tibi nah orang laki hargain ibu matua nikah sampian montro erkena ibun sampian bibi nena sampian maka perhatiaki matua nikah maka insyaallah deki bine ka sangoca cek perhatian emas ria datang ibu maka engkau harus perhatian tahu sangoca sampian mon sampian nyorotok ke ibun sampian tapi sampian tak ngereken deka reng tua nabi nena sampian ngocak bine iya reng embun tibi cecel tang embuk iya reng tua tibi iya reng tretan tibi cecel tang tretan nika lumran nembonan bahkan mungkin rata-rata nika rata-rata nika bonan bahkan tusan alqoma nika benih alaben Pak benih tusan alqoma ni benih nyentak benih nyerangap ke ibun benih kun karole meleh bersa ada bu kun karole meleh lemelen kele irep takoy ketela ibun ane kesemara aki padahal ibu noning si alqoma nika ngebede eren sehingga ibu bentuh ngamuk alqoma maka dari ia kangko setiap bilan perhatian bingko bilan sayang dengko ke nabi niriyah dengko tak perhatian bude sadar bu alqoma nika sekuni salana masa aki bi ibun si alqoma tak gelem ngerasai anapa lebih ngadaaki masan binena sehingga ibun perasaan sama saki ya dengaki pecekaki alqoma ngerasai tak ngerasai mak dadi ngakan masak nabi ini neke ibun sehingga aten tak terima neke senyebab bagi korang sekone suul khotimah oleh karena kadin to para hadirin sesang beten ngul jaki hadits nika banyak faedah banyak manfaatah
Karena sampean mun berinfak otabe asedekah otabe sampean membantu dekat tretan setan di oleh dua. Oleh silaturahmi, oleh kenjerna infak. Mun sampean beri ke orang lain, perhatian ke orang lain, beri deur ke orang lain, cuma oleh kenjerna beri ngakan, king tak oleh kenjerna menyambung setretanan. Tapi mun ada tretan laki, tretan bine, alas ini karena telok ria. Karena pacet aben tak mampu alako, otabe karena kikene tak diiring tua kecuali sampean, semua telok karena beda gangguan kejiwaan sehingga tak bisa ngehasil laki mencukup napa sesuatu yang mencukupi kaaben nikah wajib hukum beda telok perkara nikah seraan umukah abukah ukhtukah tretan bini on tretan laki arah mak tretan laki sahabat dibudi tretan laki ini bisa alako gempang orang laki ini kan lebih gempang menghasilkan daripada tretan bini ini kan lebih todus lebih raja ben kekuatannya juga tak apa lebih kekuatannya tretan laki sehingga orang tretan bine lebih pakada bi Gusti Kanjeng Nabi. Nah nikah faedah dari hadis nikah nutuaki cek bahwa tanang si aberi aneka lebih mulja tenimpeng tanang si nerema cek biasa aki menta alas nengandu ngedok takwa aja ilen inja ke ngembun aja ilan muntah torote tak aja lu minta desa tapi dari lem tabu anak pun lek belajar entah minta lamis nih kenyaman ki tak minta nih tak bagus orang ini keseneng ke sampean syukur sampean tak ngerepote ke orang syukur sampean tak ngerepoten ke orang sampean tak ganggu dan andin orang tak gelem tak mintaan kau insyaallah orang seneng ke mulu dateng asampet teto ketemu asampet lemedeng lekabi dateng lemedeng 10 ke aduh sompok usang kau orang saya ketemu nah cara parab dan dinoreng mun dak Gusti Allah mun minta dak Gusti Allah Allah taala seneng Gusti Allah Subhanahu wa taala mun nepentah ya kana kene sini kah minta es kambun minta sango kambun kering tuan nah minta sarung, minta kelambi kering tuan nah mau lagu lebih sampean ke didik minta ke Gusti Allah mon ring tua ki bade pusan kadang beri polan minta tok cuma lepe setok kake hulaku aben sore malam malah kota minta malo lo bade pusan padahal ke anan tibi tapi mon Gusti Allah enten justru mon tak pentan nikah temburuan Gusti Allah da orang minta dan engkau tak minta tak butuh tak engkau loh nah ampun paham ini jadi jangan sampai oma tak tahu mau beri tentang di berdesa sakit bantu berdesa tandi paling deur tak kira tak gente bi Gusti Allah tak kira tak gente neka se berkaitan kalaban bab nafkah nah وعن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم بالصواب اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد